Shinakashpaka kaypi ñukanchik allpamamanta ashawta riqsichirinchik. Ñukanchik kay runakunapa kawsaypi ñukanchik allpamamawan, inti taytawan, wayra mamawan kinsantinkunawan kawsanchik nachu china shuk fuerzata mañashpa fuerzata kun ñukanchikpa paykuna kinsanti ñukanchikpa Dios kan nachu. Chayka shinapi rikushpaka ñukanchik Pachamama kunga ñukanchikpa shuk hatun samayta, hatun ushayta ñukanchikman kawsayta karan. Chaymanta yachakjurinchik ashawata imashpami ñukanchikpa allpamama allipacha muchurishka kan, imashpami pullu mamapish muchurishka kan, imashpami yaku mama y wayra mama ashtakata muchurishka kan. Chaymanta kuna yachakjurinchik. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Puedes hablar de...? Ya de ahí mismo sigo. ¿Sí? Ya. De la conexión. Ya. Me dice ya cuando comienza a grabar. Sí, es grabando. Ya. Shinakashpaka ñukanchik alpama. Disculpa. Chico, no puedes hacer ruido. Ruido. Ok, está bien. Disculpa. ¿Cuándo quieres? Ya. Sí. Ya shinakashpaka ñakutin kay alpamamanta parlashun. Imashpata alpamamata ñukanchik nanta kuyanchik. Ñukanchik alpamamaka kunmari ñukanchikma kawsayta. Ñukanchikpa hampikunatapish karan, planta hampikunata, ñukanchikman mikunatapish karan, ñukanchikmanka karan yaku mamapish ñukanchikpa vida ninchik españolpi kawsayta karan, y shinallata hampi plantakunatapish karan. Chaymanta ñukanchik allpamamaka ashtaka muchurishka kan. Chayka ñukanchik allpamamakunamanta charin ushanchik ñukanchik hampikunata, ñukanchikpa mikunakuntallata tarpunchik, mikunchik, kawsanchik. Chayka ña kutin kaymanta kallarishpa hampimanta yachakunkapak munashpaka ña rikurinchik kunan imayja hampikunallami ñukanchikpa muchurishka kan, ñukanchikpa cuerpokupi ministerishkapacha kan nachu wakin navalijukunapak. Chaykunamanta yachakurinchik ashtawanpachaka plantakunamanta ninchik, jiwakukunamanta imashami kay jiwakuna ima shutikmi kan, imapami sirvin, chayta yachakurinchik. Chayka ñukanchik wayra mamapash, inti taytapash paykuna kinsanti ñukanchik muchurishkapacha kan. Sin chayka na kawsay usharinchu ni pi ni chaykarin uchina furukumanta kallashpa hatunkunakama na kawsarinchikmanchu sin wayra mama, sin inti tayta, sin allpa mama. Chay kashkamanta kunan rikurinchik imashami kanchik mal aire ninchik o sino kashpaka aya katishka ninchik o aya vencejo nish wakinka ricksinchik nachu wakinka sino waktashka nishpa ricksinchik. Chaykunamanta rikurinchik imashami pichakrinchik ashawata anchalamanta yachakurinchik kay plantakunamanta. Muy bien. ¿Hablas de la medicina? Sí. Mm, Ya lo que dije, aquí vamos a aprender sobre medicina, sobre por qué es nuestra madre tierra, por qué nosotros sabemos de la sabiduría. sí. Entonces, eso es lo que dije ahorita. Ok. Ya, entonces, ahorita lo que vamos a ver es cómo vamos a aprender las plantas, por qué utilizamos las plantas y para qué sirven la limpieza. Okay. Ya, eso le dije. Explica la limpieza. Sí, eso le dije ya. Entonces, Ok. ahorita necesitamos la limpieza un poco. ¿Explica un poco? Sí. Sí, un poco. Ya. ¿Ya? Sí, un minuto. Es bien, gracias. ¿Cuánto quieres? Ya, shinakashpaka kay plantakunaka sirvinmari nishpa kay hampi plantakuna kay plantakunawan pichakrinchik.
kunallata rikurinchik imasha pichanchita imapami sirvin imatam nanachishun y imasha forma pichanta ancharawta yachakurinchik kay plantakunata. Shinallata ñukanchik pullu mamatapash mañashpa, ñukanchik wayra mamatash mañashpa, inti tayta, allpa mama fuerzata mañashpa yachakurinchik. Chayka shina kashpaka katigrinchik kunaras rikushpa nachu. Una lástima pregunta. ¿Puedes hablarme un poquito de los espíritus? De dónde están los espíritus en la naturaleza? Y un poquito. Ña shina kashpaka ña kutin kaypi kallarinapa. Wakinga imashtimi limpieza nishpa parlanchik chayka hatun pachamama urku mamakuna, urku tayta ta mañashpa shamunnachu. Shamunchik kunankama wakinka krinchik mayor parte krinchira nachu. Chayka urku taytakuna, urku mamakuna paykuna ñukanchikman ashtaka fuerzata karan, energía nishpa rimanchik, ushayta karan. Chayka María Isabela, Imbabura taytiko y nayarisca shutikuna tiyannachu tawkakuna shinallatak paykuna shutita charin ñukanchikpa energiata kunapa, espiritu karanapa. Chayka urku mamakunata primero mañashkarallarinchik, urku mamakuna, allpa mama, inti tayta y wayra mama wañuchkararinchik paykuna fuerzata karachu. Paykuna yunapish fuerzata charin ñukanchikman ima na valejukpipash, ima nanachikpipash hampinkapa, sanuta rurankapa y a través de chay plantakuna. Y lástima, un real lástima. ¿Es posible de decir qué es realmente un chamán? Ahí sí no sé, qué es No sé. chamán. Y chamán, hay chamanes hay diferentes. Para tú. Para mí, Sí. sí, para mí es muy diferente. La idea general, la importancia, la responsabilidad Ya. del chamán. Ya, wakin chay hambi runakuna, hambi mamakuna tianchi kay Ecuador mama llaktapi. Chayka wakinkunaka tayta Diospacha makitakushkakuna charinchi, wakinga tayta imashtina yachakushkakuna tianchi, wakinga ñukanchik espíritu a través de muskuykun ñukanchikpa ushayta y a través de muskullata ña shukta hampinapa kunchik. Chaytami ñukanchik ninchik españolpika chamán ninchik, ñukanchikpa quichuapika yachak nishpa rimanchik. Su nishpaka, su explicashpaka sabiduría, gente sabiduría nishpa rimanchik. Chayka wakinga ninja kaykunaka brujo nin, wakinga chamán nin, wakinga kutin bueno tawka palabrakuna charinchik nachu. Chayka chamán significan que su sabiduría, gente sabiduría y kay gentekuna imash hampikta hampinkapa, tukuy plantakunata yachak shina ta ñukapi sintini que valin kakta. Chayka ña kutin chay brujo nishpaka wakinga waglita riman, wakinga ña kutin chayta alitapash riman brujo nishpa. Pero más ñukapa nipika chamán kan una sola palabra. Y shamanka hampin ñukanchikpa navalijukunata, yachan ñukanchikpa medicinakunata, hampikunata tukuyta yachan shaman. Chayka chayta rikurinchikkuna a ver shaman imashami formata kaytaqa imashtimi limpiashkatigrin ña trabajashkatinapa chayta ashawta ancharawta yachakurinchik. Muchas gracias, José.